Nula je, ali skuplja boca. 10 je, ali nema smisla za humor. 7. Ajmo, iskreno ako pričamo o ženskoj. Kad je bilo posljednji put da vas je žena nasmijala? Nisam ni mislio. 10 je, ali ne ide u teretanu. Kakav je ovo potres ramena, a kako se to migolji ko lignje, je li to nesvjesno ili neka tehnika za parenje? 9. A šta će joj teretana ako je 10, kada se napuca ko muško, pa to bih htio, ha? Ide. Ide, ali zato jer mu dečki prijatelj živi na katu. I 10 je, ali voli plesati na stolovima. 20, 15. 25, 30, višekratnici broja 5. Super, obožavam to. Kad si ti zadnji put plesao na stolu? Pa prošlo je par mjeseci, ali bude me po stolovima. Ali zato plesanje na šipci i jučer. Koja glazba te ponese? A bit ću iskren, turbo folka. Nije bio iskren. To krene, onda nema mi kraja. Ali vjerujem da kad ti krene, onda nema kraja.